musidɓe julɓe tedduɓe haray ko saɗi mon ko tooli nde tolande men ɗo heyre tolanɗe hertinaɗe fi landagol jaabe yen tori Allah yo Allah hawri en e ko yiɗi o yarli kon hara ko wondi e sawaba ko wondi e gonga ko waɗira fima ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray hiɗo jarna hiɗo weltana moƴƴi wano woniri noon kadi wonɓe takko anɗoɓe jogiiɓe machine hoy koye ɗo wonɓe yuɓɓinirde hakkude men hiɓe jarna hiɓe weltana en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude haray lande arde ɗo ɗen hino ɗo no ɗe ardi ɗo ni السؤال الأول السائل يقول من أخر إخراج الزكاة 4 سنين ثم أراد أن يخرجها هل يخرج لما مضى من السنوات 4 أو يكتفي فقط بإخراج زكاة هذه السنة landal arnangal ɗo ko goɗɗo nenni ittugol zakka jawdi makko ndin ɓaawo zakka waɗɗike e mayri duuɓi 4 o ittaali nandi noon o yeeta o andina wonde ittugol zakka on no farli dey joni noon o faalama ittugol o landi o yoɓay o ittana ɗi duuɓi feƴƴuɗi 4 noon kaaso itti hikka haray gasi ko feƴƴuno kon haray ɗum ɗon o yaafama jaaba wongol o ittanay duuɓi feƴƴuɗi ɗin fuu ko konti himo ñawli miskimɓe ɓen o fuɗɗoray hitande aranere nden taw o calcula ko jelu o marno on tumati ko o marno kon fuu o senda ɗum e hoore 50 ko yalti ɗon kon o itta ɗum o jonna miskimɓe ɓen ko ɗum hawta 2,5%. hitande ɗimmere nden kadi o ndaara ko jelu o marno nden hitande ɗon ɗum kadi o ittira wano noon hitande tammere nden kadi wano noon non hitande nayaɓere nde woni e mum nden ɗo o ndaara fewn ɗo ko jelu woni e juuɗe makko ko woni e juuɗe makko fopp e jawdi ndin si tawi no timmi ko ittante zakka o divisa ɗum par 40 ko yalti ɗon kon o itta ɗum o jonna miskimɓe ɓen ɗe gandi zakka ittugo zakka nawigol si tawi ya faala ittu sa faala ka acca ɗon ko forcé ko doole feere ala ko fard zakka on ko tugalal jelabal tammangal e tugal islam no adno e hadith Mouhammad ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu mo filli on ɗo ka sahihain يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام زكاة on ko tugal nayabal no tugal tabal tugal nayabal tugal l'islam ko be on tigi itta si wona ɗum kamba no ari wonde ko ndin jawdi makko ndi o marno o yeke ni o yiɗi o mawli ko ndin ɗon wattoyte feeruje njandi o sunnire ɗum ka yeeso makko e ka becce makko haray ɗen toro rerɗina musidɓe julɓe ɓe allahu yanñani ha heɓi ko ittane zakka ɓen wota ɓe fijiri ittugo zakka on allah o okkima ndi jawdi no woodi woɓɓe goo o okkorali ɓe fes no wawno hara koye ɓe jeeyaɗa te ko o landima ko na ko ɗuuɗi e nder temedere nden fuu ko landima ko 2 e feccere e nder temedere nden ko 2 e feccere o landima moodi wota cheytane cuɗan on tigi ɗum ɗon ha bontinanamo ɗin baraji ɗon e nden moƴƴere ɗon wa billahi tawfiq السؤال الثاني يعطى الزكاة min ahlil muzakki landal ngal ɗo o wonɗo ittude zakka ene e yimɓe makko ɓen ko hombo woni gasata hendade zakka makko on siɗa ittude zakka ko hombo woni a jonnata zakka on e siɓɓe ma ɓen al usulu wal furu'u wa zawjat
ittowo zakka o jonnata zakka on jibinɓe mo ɓen ɓe o iwi e mo ɓen ɓe woni usuluji makko ɗin ɗum woni yumma makko e ben makko pati makko e soro makko ɗon ha ka hatto e dow ɓeɗo si tawi ko haton jimɓe ko tampuɓe ko ka laaɓuɗi on tigi ƴettata o jonna ɓe ko waɗi ɓeɗo si ɓe mara ko ɓe ñaama no farli on tigi yo dépense ɓe zakka waɗatake ka farli zakka on waɗatake ka farli ɓay ɓeɗo dépense gol ɓe si ɓe marano farli haray ko ka laaɓuɗi ittete ko noon kadi ɓe o jibini ɓen kanko ɗum ko ɓiɓɓe makko woni worɓe woni rewɓe e taniraɓe makko ɓen woni worɓe woni rewɓe ɗon kadi ha ka hattoyi ɓeɗo kadi jonnatake zakka ɓeɗo si tawi on tigui haton jini tawi o mara ko o ñama fes o mara ko dépense mo hay nokku si wona on kanko babirawo on haray kanko babirawo on dépense ta ɓiɗɗo on ma tanirawo kono sonnajo on tigui ma sonnaɓe on tigui ɓen ɓeɗo kadi on tigui jonnataɓe zakka mum on ko heddi kon on tigui no wawi jonnugol woɓɓe no añi jonnugol enɗam mum ɓattiɗan ha wano nene goto baba goto on tigui si tawi ko on tigui fawtimo dépense on hirande e coƴƴa o ala ko heɓira hay nokku woɓɓe no wi on ɗon kadi jonnatake ko waɗi on ɗon enɗam ɓattiɗan ɗan farla e on tigui si oya ala ka heɓa hay nokku yo on tigui jonnumo wala kullin kono no sella ka on tigui jonnano bappiraɓe e kawraɓe e yayiraɓe enen to soko enen mawɗo e ɓiɗɗo e bappa ɓiɗɗo kawu e esiraɓe ɓeɗo fof on tino wawi jonnugol ɓe wabillahi tawfiq sualu thalith aljunubu hal yasihu laha an tatawadda'a ma aljanabati litabga ala alwudu'i eɗo ko sonnajo landi o wi sonnajo on wi si tawi himo wondi e janaba woni joni jemma e kanko himo rirɗi sago makko haray himo wondi tun e salligi joni mo wondi e janaba o falaka lotagol fewno ɗon ma moyen lotagol ala fewno ɗon yoni est ce que hino sella ka o salligo e hoore mo wondi e janaba fi hiwgol salligi makko mo o wowno dumodude e mum on nam hi nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam si tawi no janaba heeɓimo tawi o faalaka lootade ɗon o belagol o faala ko lootoyade ka hoore subaka o salligotono taw ha moƴƴa se o belo ko ɗum waɗi nene men aicha o fillike o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o belo daali e janaba tawa kadi o salligaki ko imma o looto janaba on si o belo ma ɗum ko ɓuri fande kankan o salligo si o belo haray oɗo wonduɗo e janaba no sella ka o salligo salligagol fi wondugol e salligi no anda wonduɗo e janaba o juulata ɗo e lotade janaba on o memata alqur'an kono fi yo ɗuytu tayre nden o waloda e laaɓal seeɗa no sella no moƴƴi ka o salligo fi yo wondu e salligi foti o moɗani ma o ɗanaki wabillahi tawfiq السؤال الرابع إذا أرضعت المرأة طفلها حولين كاملين هل يحق لها أن تفطمه أو أن تفطمه أو لا بد بإذن زوجها oɗo sonnajo landi si tawi sonnajo jibini muyni ni bobo on duuɓi ɗiɗi timmuɗi ka alqur'ana ko inna muynugol ngol timmugol muyningol ngol ko duuɓi ɗiɗi o muyninimo duuɓi ɗiɗi o timmini enen o sella kanko tun ka o enta bobo ɓay timmi duuɓi ɗiɗi ka ko be o ƴetta dunga e juuɗe patron on ko feeñi kon si tawi bobo on o nawna o tampa hay hunde no sella ka o tuttina bobo on haysi o landaki ɗon o landaki yamaruye immorde e patron on nde wonno ko alqur'ana happi kon timmi ko happa kon ko duuɓi ɗiɗi si ɗin duuɓi ɗi timmi haray imo wawi entugol bobo haysi o landaki modi makko amma aɗa duuɓi ɗiɗi timmude ɗo sellata ka o enta bobo on o accintinamo muynugol sina hara kanko e modi makko heɓe famodiri
ko waɗi no gasa accintingol mo muynugol ngol e nder duuɓi ɗin ɗiɗi aɗa duuɓi ɗin timmude no wawi hara lorra cellal bobo on ɗum noon haray ɓay tawi lorra cellal bobo ma goɗɗum conséquence goɗɗo no woodi ko be hara mo famodire modi makko hara ɓe sendari responsabilité on wabillahi tawfiq. Sualul khamis ida alsaqa zawju awratahu ذكره بعورة زوجته حتى أمنى وهي لم تمني هل عليها غسل الجنابة؟ يعني المرأة المرضئ، لا نقول مرضئة، المرضئ أحيانا يداعبها زوجها سيما إذا كان زوجها من سوء يحاول ويلتذ بها، يعني يلصق ذكره من أعلى فرجها ويحك حتى يلتذ قد يمني. وإذا أمنى هو لا شك أن عليه غسل الجنابة، أن عليه غسل الجنابة. أما المرأة التي لم تمني وإذا أمنت أيضا فعليها غسل الجنابة، أما إذا لم تمني فلا عليها الغسل. قال لنا دو كو غوركو ɓeygu makko ko ɓeyɗo no moyninde kono ko yette sojo mo ñilki seeɗa fiida e ɓeygu makko ɗon ha o ƴetta awra makko on o tugga e awra sonnajo on o fofa ɗon ha o heɓa dakamme yaafo ɗon be piiji ɗi sife ha ɗi laaɓa ɓay so wona ɗum si en hersi ɗo yugol he awa ɓe kadi no ɗuuɗi haalaya ɗum ɗo na ko wowlete ni na ko wowlete anda ka ñawore mum waɗoyama noon ko honno warrete o etike ɗon ha kanko dakamme o heeɓi dakamme kan gorko on ndiyam makko ɗan yalti toɓan no dagi kawti dakumito e sonnajo makko on eno o faalirawo sina ka soɓe janɗe yaltirta ɗon e ma fewdo ka o yiyata ƴiƴam farilla ɗon yidugol e makko ka ƴiƴana yaltirta ɗon kono ko fof mo wawi dakumitade e makko madama ko ɓeyɗo o faalaka yidde e makko farji e farji ha ɓiɗɗo heɓo mo wawi fijirde makko ka buse e nokkel ɗin fof ha kanko o dakame makko on yiwa. Joni noon sonnajo kanko gorko ngo waɗi ɗum ha ndiyam yalti e makko, si ndiyam yalti e makko pellette haray lotagollol ngal fawike mo ndiyam ɗan bobo tagete e mum ɗan wiyete ɗan maniyu ɗan. Ko noon sonnajo on si tawi ko modi makko fijirimo ɗon kon ɗum ɗon kanko kadi yaltini maniyu makko on o heɓi ko debbo heɓata kon e juuɗe modi muɗum si ɓe yiidi e daɗɗudi kanko kadi no waɗɗimo lotagollol ngal. Kala ka maniyu yalti e gorko ma e debbo woni himo ɗani woni himo fini yaltiɗi e dakamme haraylol ngal waɗɗike. Si tawino kanko debbo on kanko ɗum ɗon e hunde dérangealimo ndiyam makko yaltali fes kanko waɗɗaki mo lotagollol ngal madama natodirali. Si tawi noon awraji ɗi natodiri idkhalu alhashafa fi lfarj walaw fi ljuzi il ala الغضيب إذا دخل ولو في الجزء الأعلى من الفرج فقد وجب الغسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المسلم إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ستاوي نوناتو ndiri fandi wo ko fandi hay se hewto yali ley haray longal waɗɗike ɗon ndiyan yalti wo yaltawo سواء أنزل أو أكسل. الإنزال معروف، الإكسال هو أن يجامع ولا يمني. انترك الله هورنج سوابا. السؤال السادس أودع رجل عند آخر نقود كوانزا في أنغولا ثم تصرف فيه ورجع إلى غينيا بعد أن طلب منه صاحب الوديعة هل يدفع قيمته الآن أو قيمته يوم الطلب. كلاندال قال دون جوغي كومبليكاسيون موƴƴi jilɓungal moƴƴi. أقول فيه برأيي ولا بركم فامي كون امون نواي هرا ko sawaba no wawi hara hawra e sawaba. Ko gorko halfini goɗɗo
ɗimmojo muɗum mbuuɗi angolaɗi wiyete konza halfinaɗo on fewjani ɗi waɗi ƴettiɗi waɗi e alhaaliji yetaki oya joni noon oya ƴantoymo ɗi o inni he ɗin ɗon dey alhaali rewi e majjita o joni noon mi yoɓayɗi gasa e nder landal ngal o wawali yoɓugol ɗon o arti lagine kanko ñawlinoɗo kanko halfinanoɗo ko kalif ka ko ñamande kanko halfinanoɗo joni noon o falama joni feere heɓike joni o falama yoɓugol ɗi ko landi ko o yoɓata ɗi ko valeur majji on tumati joni mana ko yoɗi calculé fewno ñande o halfi ñande o ya ƴantunomo ɗi na ñande o halfinomo dey ñande o ƴantunomo ɗi nden ñande hari konza ko jelu sensirte dollar ande ɗum ɗon ɗin dollar ji ɗon ande ko jeluɗi sensirte kadi e farangine fewdo ɗo o ƴetta wona ɗin faranguiniji o jonnamo ka ko fewdo ɗo o landoto joni o nodda angola to enne fewdo konza ko jelu yani 100 dollar ko konza jelu no gasa ko gulu capanɗe jeego gulu capanɗe jeɗɗi o yatuma noon hari ko guluji 101 guluji 10 e temeɗɗe 5 fewdo komin yahuno to joni ko si tawi on différence no woodi hakkude ɗon hombo maɓɓe perdata ɓayray perte ari taban siko ñamande kan ɗaɓɓantake intérêt kullu dayni jarra manfaatan fa huwa riba joni noon ko kalifu yarli halfinaɗo yadu amanatin aw yadu damani halfinaɗo si tawi bonirimo ko o yoɓayɗo ka ko o hoolaɗo yoɓintake masala no yeddodira hakkude karama ko ɓe moƴƴi jumhur en no yaari wonde halfinaɗo sina hara tabuto wonde o welsidi ma o tewi o yoɓata few ko bonirimo e hoore e angal welsidare wona welsidare few wona teware kadi kono boni e koddori Allah o yoɓata few woɓɓe go inni o yoɓay ko selli kon o yoɓata wiɓe o yoɓay ɓen ɓe ƴetti hadith na sallallahu alaihi wasallam maki ma akhadat hatta tuaddiyahu no fawi jungo kongo ƴetti kon fawi ngo garanti ha tuma ngo jonniti mana siko ɗon ɗo mafhumum haray ko ani ko daman kono ko ɓuri sellude kon ko wonde halfinaɗo si tawi wona o jaggutu o yoɓata oɗo noon o jaggutu taadda nde wonno la yajuzu lil muda'i an yatasarrafa fi lwadi'ati bi gayri idni l mudi'i daganaki halfinaɗo on ka o mema ko o halfina kon waɗugol e ittugol ñamugol ma ñawlagol o duwaka hay hunde waggol kalifa on so wona hara halfinɗo on newnu joni noon ɓay ko kanko waɗi tasarruf ɗo si wona hara oya muññanimo ko qima ñande o ƴantunomo nden qima on nden ñande ko on qima ɗon o yoɓata si tawi noon oya muññanike mo alhamdulillah ma ɓe waɗa sulh wo sulh hayr no sella kaɓe ɓe halda ɓe senda perte on inna joni ada duuɓi tati hari masalan 100 dollar no ƴetta ni masalan 30,000 konza fewno ɗo ko 70,000 konza joni ƴetten 40 calculiren 40 yani mo be maɓɓe ƴetta perte ko ɗum noon woni komi faami e landal ngal inchallah mi ɓeyda ɗaɓɓutude masala no jiiɓi seeɗa mi tori Allah harde e sawaba billahi tawfiq طيب السؤال السابع خطب رجل امرأة قبل عقد النكاح وقعها ثم تم عقد النكاح بينهما بعد ذلك وأنجبوا أولادا هل هذا النكاح صحيح قال لندل دو مسيد لاندي دون او وي
ko gorko ƴami sonnajo naɓi haɓɓere goro tolnama kono okkaka taw dewgal du'aka ɓe yiidi ɓe waɗi golle yette soɓɓe ɓe yiidi ɓe yanodiri ɓe huuto mo ɓe hunti haaju mum e oya ka raɓɓiri ɗon dewgal du'aka tawa kono o yalti fi makko o naɓi haɓɓere goro o tolnama ɓaawo ɗum ɗon noon ɓaawo ɓe yiidugol e daɗɗudi ɓe mawɓe anda ɗum feƴƴi hakkude maɓɓe ɓe humi dewgal hakkude maɓɓe ɓe wondi ɓe jiidodi joni ɓiɓɓe buy sonnajo on noon e nder ko heɗoto wajuji karama koɓɓen ko janggata kon o nani wonde a gorko e debbo si waɗi zina ado dewgal humede hakkude maɓɓe hara haysi dewgal humama hakkude maɓɓe hande kadi sellata ɗum mapinimo joni moƴƴi hay so yimodi makko haray reedu makko ndu no taƴa o aani o mapike mouradu moƴƴuru no hani aninde no hani mapinde nde wonno ka fokkita ɗo lahara ɗo ka fokkita ɗo no aninigoyi ɓay kala ko tawi moƴƴo yaali toon yiltatake moƴƴintinne yani si yahama toon ko résultat on hande kadi deuxiéme tour ala ko tour goto pet wi'uɗen ko selli kon en wowlitike e muhadaraji buy e fatwaji buy konguɗi ɗiɗi karama koɓɓen wonde si debbo e gorko waɗidi zina est ce que eno sellaka ɓe jombidira ɓaawo ɗum wiɗen ko suɓiɗen ko konngol wi'ugol gasatagol fes en addi daliji muɗum ɗo subha no woodi subha on ko o naɓugol haɓɓere goro o wi e awa ko toolimo min añanta on yoni habbe ha min yiitida waɗe ñalande nde tumbodire nde arda toon e siɓɓe mum ani ɗo yetto sojo sikka ɗo haala lan awa tonge toon tama barage on ittama wa alayhi e o alhaali ɗo e tawde kadi ɓe jiidodi tawde tun jilɓaye seeɗa wayi toon ƴettan yoɓe ƴettu konngol ɓeeɗa karama ko ɓe wi'uɓe no dago ɓe tuuba ɓe toro Allah yo Allah yaafo ɓe ko ɓe waɗi kon hara ɗum ɗo hay goto e maɓɓe fillitaki ɗum si Allah dandu si ɓe seedi anda kan si ɓe wondi ɗon haray gasay no gorko on noon kan no wawi jomboyde goɗɗo kono hande kadi kanko gorko on wota o naɓu tun haɓɓere goro o okkaka taw o yiida e sonnajo on hara ɗum ɗon ko hunde nde dagaki few c'est ko zina ɗo e dewgal humede hakkude gorko on e debbo on haray debbo on ko janano e gorko on gorko on ko janano e debbo on kono joni ennen ɓay jilɓi ani e athar no jogui batte ñawoje goo joni ƴetten on suba ɗon innen ɗo yoɓe surro hoore maɓɓe hara ɓe nangali wowlalngol yimɓe ɓen few ɓe toro Allah yo Allah yaafo ɓe continue dewgal maɓɓe ngal wa billahi tawfiq السؤال الثامن ما حكم من زنى وكيف يتوب من قارفه gallandal ɗo ko honno woni ñawore zina ko honno waɗɗo zina tuubirta saabu ñawore zina ko harmu ɗum allah wala tagrabu zina wota on ɓatto zina o manti kadi julɓe wala yaznuna ɓe jeenata few nde laaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no rentini moƴƴi noon e waɗugol zina ko waɗi boneji yaltoje zina ɗin no ɗuuɗi go o taw tuuningol irdu goɗɗo tuunina daɗɗudi makko no wawi yaltugol ton ɓiɓɓe ɓe tawata ala mo ɓe tigito ɓe na baba en tanaji mum ɗin no ɗuuɗi ko ɗum waɗi no har ɗum julɓe ɓen fopp no fottanode zina no harma
jon noon si faale fooli ha on tigi waɗi zina honno o tuubirta. Bakkatuji ɗin fuu si on tigi tuubi o timmini shartiji ɗin tawi ko ado tuubu wiye on laawagol Allah jaɓay. Allah o ewni o noddi o wi hey ko onon yo jiyaɓe am fantimɓe e hoore mum feƴƴintimɓe waɗugol boneji. La taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ta on taƴa yurmede Allah, Allah no yaafo bakkatuji ɗin fof. O wi inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u. Allah yaafata ko nde o shirkante so on tigi maydi e shirku on, himo yaafo noon bakkatuji goɗɗi go gani shirku, zina ko gani shirku. Kono tuubu eno laawora piiji ɗiɗi ma gotel e piiji ɗiɗi. Si tawi yahi ha on tigi e mayde nden ɓuttodiri o tawi joni o daɗata, imma ko nawnare nden tiiɗi ha o taƴike, so tuubi ɗon Allah faalaka. Ma tana waɗi o tawi masalan bato on fokkiti yolagol, ma avion on fuɗɗike yowtade, ɓe jaɓi passeport ji ɗin, innama eɓe ɗo Allah mi tuubi ɗo, ɗum Allah faalaka. Wona tuma tawi feere ala tuubira ɓay feere ala ɓay joni an e mayde nden on teɗodiri ɗo. Siko ɗon on tigi tuubi haray tuubi on jaɓatake. Sina ngem fuɗiroyi hirnange ga, ngem mutiroyi funnange, mo tuubano ha ɗon kadi hara dambugal tuubi e fermike. Ko ɗum ɗo watta ha tuubi e laawa, ko lutti kon haray dambugal tuubi e hino udditi. Kono noon yon tigi eto so tuubi o yeto o laɓɓina, o niisa ko o wanno kon, o aana ɗum, o maapo ɗum, o holla ande, o holla Allah himo maapi, himo aani, o ƴetta anniye, o fiɓa décision ferme wonde ɗum ɗo o watta ɗum ɗo aduna. O woɗɗito sabuji waɗayɗi ha o watta ɗum. Zina sabuji ɗin weddudugol e sonnaɓe ɓen, fijidugol e maɓɓe, communication ji ɗin, ɗum ɗo waɗay ha ko on tigi fiɓuno kon firto. Woyno a hande tun e ngal ɗo tun ko yon tigi woɗɗito, yon tigi rento, ɓay ko Allah wi wotta on ɓatto, puisque ɗon no ɓowri. So on tigi ɓattike ɗon no woodi, so renaki o unoyto. En tori Allah yo Allahu dandu en beru jarribaɓe ɗum ɓen, yo Allahu yaafoɓe. ɗum ɗo noon ko hunde jaalide fewno ɗo o zamanu men ɗo. Wallahi zina on no ɗuuɗi ha feƴƴiti, ɓay hari no accire kulol Allah accire fi hersa, ta on tigi heɓu inne ɓiɗɗo kaari on heɓi. joni noon portoɓen addani rewɓe ɓen ko tawata ɗum ɗo hiwayɓe ɗum, inni awa joni hutor ɗum ɗo, siko fi reedu hulnoɗa jokku haajuma, wat ɗum ɗo jokka haajuma. wallahu almusta'an, yo allahu dandu en o dandana en kadi. sualu tasi, rajulun tazawwaja ala sadaqin muajjalin wa anjabat lahu wa matala as-sadaqa, ay matala ar-rajulu as-sadaqa hatta faragaha liman yakunu al-awladu ma'ahu baynahuma. oɗo ko gorko o resi sonnajo, ɓe satini teŋe on, sadago on inna awa ko nden heewi, sadago innaɗo joni ko ngaari, ndi ngaari yiyatake. si ngaari maayoyi kandi maayiroy wo wonay ko ndin ɗon maayi, no gasa ndi ngaari ko kanko tigi woni ndi ngaari. almuhim oɗo no sella, taba no sella e nennugol teŋe on fou, no sella jonnugol goɗɗum nenna goɗɗum. kono on tigi yo andu ko ñamade fali e dande muɗum. oɗo o jombi sonnajo on, ɓe haldi teŋe on ko nden, ɓe wondi ha sonnajo mo, kono kala ka sonnajo lanti fi teŋe mum on koye mo wiide kanko fewndaki, kanko ala, kanko na ɗum, kanko himo maapi, himo ɗumanni e hoore sonnajo no andi himo mari, o sanoto woni ɗo e mumatala. matlul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu. ɓowran yororan neɗɗo marɗo ñawliɗo, ɓayɗo o ñawliɗo sali yoɓugol e hoore himo mari,
ɗum ngol salagol yoɓugol ɗon ɗum ɗo ko tooñe daginayɗe ka o wirte daginayɗe ka o lette. joni noon hawre yani hakkude maɓɓe ha gorko on akkiti sonnajo hewro hen sonnajo hendaki tagi mon on ha joni goy welandi ɗon joni ɓe ɓiɓɓe ɓeɓe jibindinni ko hombo e maɓɓe hara jeyɓe ma ko hombo e maɓɓe ɓe wondata taban ɓiɓɓe ɓe ñawore mum ne ko ɓi halal ɓe ɓi halal ɓi dugula wallahi ko ɓi halal ɓi dugulaɓe ɓay Allah subahana taala ko wi wa atu nisaa sadaqinna nihla jonne sonnaɓe ɓen teŋeji maɓɓe ko dokkal ngal Allah okki ɓe ono ɓiɓɓen ko ɓi halal joni noon ko hombo wondata e maɓɓe ɗon ɗo naafi teŋe wona e ndaarede teŋe on noon gorko on hani yoɓude sonnajo on yo rew ka rewete toon fopp ka dagi toon ha o hetta teŋe on e juuɗe o gorko no daganimo ka o naɓa gorko on ka laamu ɓe doola gorko on ɓe ƴetta teŋe on e juuɗe makko ɓe jonna sonnajo on haray o mara ella wo wiyatake ɓiɓɓen huɗete fus joni noon ɓiɓɓe ɓen wondugol e ɓiɓɓe ɓen sharia on noyini si gorko e debbo seedi tawi ɓe jiidodi ɓiɓɓe ɓe heɓal duuɓi jeenayi ɓen ko sonnajo wondata e maɓɓe fannin o jombaka sonnajo go ari tawi nelaɗo o wi nelaɗo moodi an o min jiidodi ɓikkun o ɓiɗɗo ko enɗi an ɗin wonno ñamete makko ko koppi an ɗin ko ɗon woni mbaldi makko ndi woni fijirde makko nden ko reedo an ɗum ko ɗon wonno e chambre makko on o linti ɗon piiji ko yurmi ko woni hakkude nene ɓiɗɗo o wi o bem ɓikkunkun accitilan falama kadi jattugol ɓikkunkun e juuɗe am wa arada an yantazi'ahu minni o faala wipputugol mo sorta e juuɗe am laɗo maki o huwa ma'aki ma lam tankihi o ko an wondata e makko fannin a jombaka idan ɗo ɓiɓɓe ɓen ɓe heɓali duuɓi jeenayi ɓen ko sonnajo wonta e maɓɓe ha o jombe si o jombama haray ne'ugol ɓe ngol artani gorko on oliye baba goɗɗo ne'ugol ɓe baba maɓɓe no wuri yo baba maɓɓe ne'u madama baba maɓɓe no gasa ɓe ɗon eni haala juutu kana mum foga ha en no woli ɗon ko juuti ka darsuji meɗen en yewti ɗum ka mulakhasul fiqhi nenoge baba on si tawi ko ɓe fof hiɓe gayna ne'ude ɓay ko maslaha ɓiɓɓe ko nafore ɓiɓɓe wona e darede tawi ɓe fof hiɓe kelɗi ka needi hiɓe hoola ko ɗum nde yewtere woni yaade ɗo sina ɗum si oɗa no kelɗi ka needi oɗa kan kelɗa fes si ɓiɓɓe wondi on ɗon ɓe bonay haray ko kelɗuɗo on ɓe wondata e muɗum wabillahi tawfiq. sualul ashir man ajnaba thumma asbaha fi bardin walam yajid ma yusakhinu bihi lmaa hal yakfihi lwudu'u ɓeɗo landi wo neɗɗo o heɓa janaba jemma weeta ka hoore subaka tawa jangol no woodi moƴƴi hara o heɓali ko wulnira ndiyan ɗan ndiyan no woodi yo kono heɓali ko wulnira ndiyan ɗan sabu ɓuuɓol ngol o wata lootade so lootike o tampay komo muusu ƴeema o jogi nawnare goo nde tawata nde yiɗa ndiyam ɓuuɓuɗan honno o watta ene o salligoto si tawi wayi noon himo newnana tamagol so tawi hay on salligi ɗon kadi tampinemo ka ƴiye o heɓali ko wulnira ndiyan ɗan no sella ka o yaha o taamo o juula sa'i go sahabaɓe naɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe yahuno tawi ko ɓe seteɓe goɗɗo e maɓɓe hoyɗiti joni noon ɓay o hoyɗitike e subaka yoni tawi ko nokkure ɓuuɓude ha feƴƴiti o inni ha min noon mi hoyɗitike kono mi susta ndiyam ɓuuɓuɗam ene on heɓa yo maraninmi nganto
komi newnante yomi taamo ɓeyni he ndiyan no woodi yatamo minen mi yananima ɗon doy ganto few ko ya looto o looti tun o maayi ɗum woni sabu makko laaɗo ɓay humpiti ko inni qataluhu qatalahumullahu aw qatalahumullahu ɓe warimo allah huuɗiɓe nani amre ibnu as radiallahu taala anhu oɗo hadis no ari haala e muɗum kono oɗo hadis amre ibnu as laɗo wannomo hoore batayon ɓe yeehi o heɓoye janaba o taami o julni ɓe tawi ɗum we hawranaɓe taamiɗo julna men salliguiɓe o inni hi ɓe ari tun ɓe yetinaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗo inni amre ko fiyon ɗum waɗanɗa ɗum o inni mi anduto o aya ka allah ɗum wala tulgu bi aydikum le tahlukati wotan ƴettu juuɗe moɗon ukkon e halkare ko warata on ko ɗum simitami laaɗo sallah sallam jali o fanki o jalgol o fanka holli wonde si on tigui tawi o wawata lootade saabu ɓuuɓol ngol ma saabu gantogo haɗa sella ka o taamo no holli kadi taamiɗo no wawi julnugo salliguiɓe si tawi charte ji tamugol ngol fof no selli wabillahi tawfiq السؤال 11 خادمة مسلمة هل يجوز لها أن تكشف شعر رأسها لامرأة كافرة وإذا صلت تلبس الثياب قصير الكم وتدخل يدها تحت خمارها هل هذا جائز؟ ɗowo ko sonnajo gollowo e galle sonnajo julɗo himo gollande debbo mo wona julɗo ani ko kamɓe ɗo tun woni nder ton mara ko kamɓe rewɓe tun woni nder ton joni noon no wuli ko fewdo ngulendi yalli no sella ka sonnajo on julɗo on o itta tiggare makko nden sukudu makko ndun hara no ini hoore makko nden no ini e hoore o debbo keferoɗa yiyaymo ɗimmun ɗum so ari juulugol ani doloke mo watti on ko raɓɓiɗa juuɗejo arɗo ga ko seeɗa ni o feƴƴi balaje ɗen joni mo jogui tiggare ka sako makko ƴetta tiggare nden o tiggo o sorna juuɗe makko ɗen ka ley tiggare fiyoɗe buumota ɗe yaltutu ɓay wona doloke juuta juuɗejo waɗi yalli so juuliri noon on alhaali ɗon haray hino selli ƴetta noon taw wonde si tawi woni tere makko ɗen fof no suuɗi woni ko doloke suuɗi ɗum woni ko tiggare suuɗi ɗum almi ko ɗaɓɓa koye suuɗu laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o maaki la tasihhu salatu haidin illa bi khimari sonnajo hellifaɗo o fiilike o hellifama kontama o hellifama oɗo julde makko nden sellata sina hara mo jogui tiggare si nden tiggare makko ɗon tawi hinde yetti hinde suuɗi tere ɓandu makko ndu yaltita makko nden no selli inchallah kono noon yo wattayile de yo naɓo tiggare yettinde tawa juuɗe makko ɗen few suuɗay ɓandu makko ndun kantuta ndu yaltitata horde ka hoore ha hewtoy ka teppe sino hara ko yeeso makko ngon tawa newe juuɗe makko ɗen hara yaltitata so waɗi ɗum inchallahu haray julde makko nden hino selli amma kefeero yi'ugol debbo kefeero yi'ugol sukundu debbo julɗo karamakoɓe ɓen ka fiqhu ɓe yeddodiri woɓɓe no inni debbo kefeero ko haani yi'ugol e debbo julɗo on ko du maharam makko o yiyata kon e makko du maharam debbo ko yiyata kon e debbo on ko newna yo yi'u kon ko ɗum debbo kefeero newna yo yi'u e ɓandu debbo julɗo baɓan ittugol tiggare fes e yeeso du mahara mum debbo ittugol ɗum ɗo na ko dagi no sella noon ka on tigui yiya wana dande makko nden juuɗe makko ɗen bele jiɗi ɗum ɗo fopp no dagi kono noon e parti ji goɗɗi go toon hay du maharam on dagaki on tigui yiya ɗum ɗon e sonnajo on gan ko ɓuri ahwatu on ko woni rentagol ngol ko ɓuri moƴƴude kon ko yo tiggo suuɗa sukundu makko ndun hoore makko nden
yeeso o debbo mo wona julɗo mo ɓe kafa diina ko waɗi ko honno ɓe wi hikma ɗum mo a kafa diina wona on sonnajo mo wawi sifanoyade woɓɓe goo o jiwo jiwo an meɗen jogiɗo jiwo gollowo sa yi sukudu makko sa yi ɗum ɗo e ɗum ɗo makko sa yi ɗum ɗo ɓe waɗa ha o jiña on ɗo gorko no wawi ara eto ha o hendo debbo ko ɗum walla salah sallam no maki wota sonnajo sifo fi sonnajo goo sifano ɗum moodi muɗum ɓay sifaji ɗi no memmina ɓernde nden wona fayda guitte ɗen memminita ɓernde noon wa billahi tawfiq السؤال الثاني عشر الصراف يرسل إليه إيروات ويصرف لنفسه بنفسه هل يصح هذا؟ أودوكو نتو وندو إيروب ومجوغي غا musidɗo manda ko bandirawo ma musidɗo on ɗon ko sensowo mo waɗa business joni noon o addanaymo eroji yo sensuɗi o waɗanamo e kankadi e haaju makko e business makko joni noon mo mbuɗ eroji ɗi adda ha e mum ko sensowo himo hato jini kanko e ero si o ƴetti ɗi eroji addaɗi ha e makko o nabi o senso e juuɗe woɓɓe ɓen ɓe heɓay tono si kanko o ƴetti franguine o yahi sensoygol e juuɗe woɓɓe fi heɓugol ero haɗa ko heɓay perte seeɗa bimana joni himo faala ko ɓeeɗa sensoɓe ɓen ɗin eroji koɓe heɓata kon kanko heɓa ɗum kanko wona noon est ce que no sellal joni mana joni kanko woni yeeyo on kanko woni sodowo on so waɗama tawkil sensugol ngol ko kanko woni joni kanko woni wakil kanko woni ɗon ko kanko eroji ɗin ko kanko jogiiɗi faranguineji ɗin ko kanko faala sensude joni ɓe wiyata tawalli tarafayil aqdi noɗi masalaji wayi wawɗi noon mi mana tawa ko on tigui watta cenɗe nde ɗi noon ko hin yo min itta ka nano watta ka ñaamo no wayi wa joni si mi ƴetti joni ɗo mbuuɗi mi jonnima elan faala téléphone o téléphone ɗo sodanuyammo immoɗa yaha ɗamari téléphone ji kama sifa ɗin ƴetta ɗon goɗɗo watta e mbusumpore ƴetta mbuuɗi ɗin watta ka tiroiru ma a yeeyi hoore ma ko an ƴetti an woni yeeyi ɗon an woni soodu ɗon ɗum ko misal noon e no woodi e misal ka dewgal si joni mi inni hino o jiwo an koye jiwoy an ɗo siko min attima mayde mi halfinima ɓe ni anam ɓe dankoɗaɓe si fewni kaɓe okkitirte okkitiraɓe an woni wasiy min mayi jiwɓe a ne'i ne aɗon goɗɗo ha o curba duuɓi sappo jeego enna oɗo mi faala goɗɗo nani joni ko an woni okkitirowo on ko an kadi faala ƴamude inna awa allahuma salli ala muhammadin wa sallim hara e min docteur Mamadou Bari mi ƴetti o jewɗo mi okki docteur Mamadou Bari hani ƴetta an tigi okka hoorema ko an woni waliyu on ko an woni eni khatibu on aw khatibu on yalli no sella ka selta fuka ha en no waɗi konngol ɗiɗi ten itten ka dewgal ɗa yahen ka sensugol to si tawi ko prix marché on tawata si o yahino o naɓi nokkugo ko ɗum ɗon ɓen ɗon sodiraynoɗi ko ɗum o sodiri ɗi kadi nawide ko yo ƴettuɗi o hutora wono yahana e ɓana o ƴetta coggu majji on o naɓa ka o yawi yo naɓe ɗon ko ɗon e ɗon o ƴetti o limiɗi hino eroji ɗin ɗo o walliniɗi o calculi ko jeeluɗi heɓata e franguine o ƴetti kadi franguine o wallini ɗo konti joni ɗi franguine ɗo woni e mbuuɗi o yato o naɓiriɗi ɗon ka o yawi yo naɓira ɗon ko ɓuuri selde kon harayno dagui ha en wiɓe gasata ɓen ko wi'ugol neɗɗo on o daara e maslaha hoore makko
yurai masalihahu fi wota o jam fo oya ko ɗum kono joni alhamdulillah joni marché on no anda oya no wawi nodde lando ene fewdo eron ko onno fewnori yani ko majjino law ko joni ɗum majja hande kadi wabillahi tawfiq. السؤال الثاني عشر وهو قبل الأخير عضو في جمعية محلية سافر وقال لهم ليدفعوا المساهمات حتى يرجع ثم رجع فلم يدفعوا في غيابه المساهمات ثم أحدثوا مصاريف بدعية هل يجوز أن يبقى معهم في هذه الجمعية أو يغادرها؟ ɗo ko goɗɗo tawaɗo e association musidal maɓɓe ngal ɓe moɓidirde jonira juuɗe ka musidal toon fiyoɓe waɗu golleji kafaɗi ɗin joni noon e nder ko ɓe woni moɓidirde kon kanko nandi o landiɗo ɗo ma anda siko responsable jo toon kako honɗum responsable jo o wi joni min miɗo yahude mi wayni ko miɗo yahude e nder dumunne seeɗa kono werse e ɓawan werse dey no wowiri noon taw wi ɓay mi ala ɗo on wersata bon o yahi o artoyo tawi ɓe ala wersude wabittali o tawi kadi ɓe créé toon kadi banduji goɗɗi goo ka jawɗe nde naɓete toon tawi bide aji no e muɗum e hoore na ɗum ɓe halduno law yani ɓe waɗi toon joni ka financete ɗi mbuɗi kadi financete tawi piiji kaɓe ɓe créé ɓe ɓeyditi toon tawi bide aji no e muɗum joni noon ko honno o watta yo tawtu ɓe ɗum o muññoɗon ka yo yaltu si tawi himo wawi changinde ɓe bide aji ɗin yo ɓe to ha changé ɓe kaɓe fotti toon ko tawata nafay ɓe waɗa ɗum ɗon waɗoɓe bide aji ɓen yoɓe moɓan hoore maɓɓe ɓe waɗa siɓe faala ɓe waɗa association maɓɓe toon siɓe faala ɓe si yani ɓe kamɓe o jokkuɓe ɗum ɗon ɓe noddodira toon ɓe jonnira juuɗe kono ko tawata ko fof kafi keesu moɓe kafi on ɗon yo wonu ko tawata hara ɓe fof hiɓe jaɓi ɓe tawata ɗum ɗo ko fi développement fi ka maɓɓe fof siko labtane siko forage siko howrigo machine de grillage siko juulirde siko l'école ɗum ɗo fof yimɓe kafi probléme ala kono so tawi ko wurnutugol piiji goɗɗi goo waɗugol ziyaraji e ko wawi tawa noon ɗum ɗon ɗum no hooliɓe ɗum ɓe moɓodiri kamɓe toon ɓe waɗna hoore maɓɓe so tawi ɓe jaɓali fes nahnu nusihi an yugadira aljamia haray ko wasirto ɗen mo so tawi ɓe jaɓali few kanko ko yo sortor doyi o henna joni hino jam'iya on e hino keeso on e hino min mi ummi tawatake kata mi sembinta bidi a few wotamo wo jaɓa sembin ittugol mbuuɗi muɗum waɗa e hunde tawa ko fi wurnutugol bid'a kono laaɗo make yo ware kon yimɓe gonɗe ɗon haɓɓitigo ɗum yo wuuru daroɗa waɗa ɗon finance ɗon jawdi maɗa e wakkilare ma e yangi maɗa e ɗuma fopp fiyo ɗum ɗo wuuru heɓa bakkatu tabo wo jaɓa ɗum yentori allah yo allahu dandu en noon wonɓe mum ɓe yo allah yaltinɓe muɗum wabillahi tawfiq. السؤال الأخير امرأة تزوجها رجل فوجدته زنا بامرأة وأولدها ولدا وهذا الولد يتربى عنده ويعطيه الرجل نصيب كبير الأولاد فما حكم ذلك؟ gallandal ɗo ko ngal ɗo inchallah wonde nge hombirde ko sonnajo jombaka gorko ɓawo ari tawi ko gorko yettesojo tawi on gorko no mari ɓiɗɗo kono na ɓi halal on ɓiɗɗo no ne e ka galle ɗon joni noon jogori on ɗon wasi ko ɓiɗɗo makko arano on noon ko feeñi kon wonde on ɗon debbo kadi jiidanike mo ma woɓɓe goo no jiidanimo ɓi halalɓe joni noon ka sendugol joni okkorgol waɗani woɓɓe waɗa e mangu inna ɓiɗɗo mawɗo on afo on ɗon ɓurnane joni konti ko oɗon himo konti ko on ɗon fattuje woni afo makko himo jonna on ɗon geɓal ɓiɗɗo ɓi halal arano ko jonnete sonnajo on tawi ɗum no metti ɗum joni ko honno woni nde ñawore ɗon tawa nden andi oɗo gorko o falji waɗi faljireji ɗiɗi waɗugol zina ko faljere ko bone
ƴettogol on ɓiɗɗo kadi adda ka muɗum ne'a on ɓiɗɗo ɗon o ɓiƴa ɓiɓɓe ɓi halalɓe ɓen ka haqqiji maɓɓe ka geɓal maɓɓe ɗo kadi ko bone molanaɗo yani adhala fi l usra al ajnabi man laysa fiha o ukkiti ka ɓeygure janano mo jeyaka ka ɓeygure ukkitimo toon o naadi e gorol ngol mo jeyaka ka gorol ɗon ɗon ko bone goɗɗo goo mo waɗi zina ha heɓini jiwo debbo on yo debbo on yo yaadu e ɓiɗɗo mum on ton mana ko watta ha ɓiɗɗo askintinne e gorko ko si tawi dewgal humama hakkude maɓɓe ado ɓiɗɗo on heɓade sina ɗum no wayi wa mummunte a jogui ngaari oɗan jogui ñale ɗi fottoyi ka burure toon ɗi hunti haaju majji toon ha ñalum rimama ko hombo je ñalum kum ko pellet ko jon reyo ngeng wona an jon ngaari ndin ka a waɗa kadi ko wana noon waɗi sina on haray ɗo yo sonnajo on waɗu tun doyi o eto no woɓɓe goo famidira modi makko no gasa kanko karanko famidirta modi makko si tawi modi makko faami huuli Allah natti kum ɓikkun ɗon ka nene mum alhamdulillah ko ɗum ko ɗaɓɓa kon ma ko ɓuri fanɗude kon haysi o ne'aymo ɗon wa ɓiɗɗo adama ɓaɗo ne'a janano mo hawta gorol kono o winda o andina yimɓe ɓen wonde o miɗo ne'udemo ɗo ko na ɓiɗɗo anni simi komin attiwo mayri o rontalam few o mara geɓal ga koko waɗana ɗo fi Allah wo ko ɓerɗum ɗon o jeeyi ga kono o mara haqqe ga hay hunde siko ɗum haray ellala si gorko jaɓi wadde ɗum fabi ha wanima alhamdulillah o ari karayi o toro Allah yo Allah yafmo ko waɗi sina kon inna Allah ghafurur rahim si tawi gorko jaɓali wadde ɗum few debbo on kanko yo laaɓamo reedu so jaɓi o laaɓana reedu kon alhamdulillah so jaɓali kanko yo jokku haaju makko o toro Allah yo Allah fewno moodi makko haray ko ha ɗo wonde ge darade lande arɗen hande ko ɗo ɗe hatti o bonis andi menen ko ari bana orange goy tawi tawi haray onon musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe seedade e wonɓe heɗade on jarnama on weltanama on du'anama en tori Allah yo Allah jaɓan en golleji men ɗin fou yo Allah faami en dina kam faamu selluɗo o arsi en kadi golliten kadi o jaɓana en toriki Allah yo Allah yaafo en bakkatuji men ɗin yo Allah o ɓeydan en peewal ngal ɓeydana en kolol Allah yo Allah ittan en sattedeji ɗin fof ɓeydana en newede e yaajede ɓutto teddugal wa akhiru da'wana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin. jarama docteur yo allahu moƴƴin haajuji ɗin mi waɗana en nafoore ko min nani ɗo ko fota onon kadi on hokka baraji wallitagol men feññinana men o alhaali mo tawata ɗo ɗe ko buyno majjamo no gollitirde noon saabu majjere tembe se yankoɓe ɓen kadi ɗen tori Allah yo Allah o artirɓe ka raywal ɓe wakkiloɓe jangga ɓe faama ɓe gollitira haray ɗen ka radio LAAWOL KISAL ɗo ɗe e ɗum ko page Facebook on ka wowɗen ɗo ɗe ñalande meɗen alatire nden e 20h20 on haray ɗen invité jama on fof kadi argol e mardi on 20h20 inchallah e continuen alhaaliji ɗin lande e jababuyeji ɗin ci Allahu tawni e jaam haray en torani ce karamako meɗen gurdam juutuɗan e cellal duumingal e gandal ɓeyditingal kadi e ngal ɓe mari ɗo ngal ɗen andi haray si feƴƴiɓe ɗo ka meɗen ɗo ɗe haray ɗuuɗa ɓe ƴettanten ɗo alhaaliji goo e jogitoren noon e jogirde ni donc ɗum si lande ari ɗo ɓe jaabike ɗe haray ɗen tori jama o yo watta yila pota sina hara ɓe yiyoy ko ɓuri ɗum ɗo nokku goo haray en torike ɓe ɓe gollitir ɗum ɗo anatan dan ha Allah holla ɓe ko ɓuri ɗum ɗo ɓay gandal ngal ko ɓeydoto ɗum haray ko ɗo haray ɗe marno invité ɓe ɗiɗo kadi mi présentana en ɓe ɗo ɗe ɓeyɗo no jogui ɗum ko Cheikh Ibrahima Marela aywa ɓe jogui ɗo laawol dina e mahen ka guesa e ko wayta noon e Cheikh Ibrahima andiraɓe laawol KISAL ba andiraɓe kadi évasion haray ɓe kamɓe kadi ɓe jogani en ɗo page e honno musidɓe meɗen Islam sans frontiére haray kamɓe kadi ɓe tawano e participant on hiɓe waɗanden ɗo ɗe jama o waw ɓeyditade aywa ok ɓe jonniti en konngol haray ɗen darowa ɗo wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.